Who's speaker? Ronald Sapa Tlau, ex-MP Raja Sapa, Mizoram 2, April ni Samtum sang ni lesson ni Panga nilai ni Jingdar Riyata. Ames, New Delhi akum som sarik pakatmi ni Naborala. May ni sang ni som ni Panga Zirtopa, Anchen na in zone 1, Aizola William, Ani. Ronald Sapa Tlau hi Reverend Chuan Vora Tlau le. Pi chong thangite fa ni in February nili sang ka ko sum nga paliya wal tu kuwa pianga anu naw hi mi pa pali le me chia panga anni pi ram than pari mission veng superior sang ka ko sum ko pathuma anin ya fa pa pani anni jirnala ma chuan chon pui middle school atangin por thleng asira Assam training school a zirzomin matric po apasa Spicer College Trangin, BLA Religious Philosophy Zirzolin, MA Mass Communication po Howard University US Trangin, Azole Bokani. Po Ronald Sapa Tlau hian evangelist na Saito le Kolosi pa alo top to China, kumsang ni le pania. Indian National Congress Party Zamin, kumsang ni Pakua atrangasang ni som palichungin Zenix Zoram Electronics Development Corporation chairman na athoka MP Raja Sabha ay candidate bangin Zenix chairman ani Neswaban sana kumsang ni som palia member of parliament Raja Sabha tan thantin niin nahi kumsang ni som ni thleng athokani pu Ronald Sapa Tlau hi Mizoramin awitak seta ramle namtana na alo thokte angai luin chuang le ani arong bol chin pathian nena thamong takin chol se akal santa chungte tan pathian thamuan na kandil sak ani Lalrintluanga Sailo MLA chu zuni samni pakat sang ni samni panga thotran jandar kole minisoma Max Super Specialties Hospital New Delhi kumsam rupanga mini na borala July ni somni le pathum sang ni le somni panga anchen na in luang mual Aizola William ani Lalrintluanga Sailo hi Lalrintluanga Sailo le pilal minglia ni le tefani in zon ni som pathum sang ko somruka Tlau hospital apianga anu naw hi mi pa parial le mechia pali ani pilal duet biak chuamine me ni som sang ko somriat paruka anin ya Papa patumle panu pani anne jirnalama sang ko som sari panga khan chunga high school at king poriat azova jirna chungsom tolomin kum sang ko som sari paru atanga sang ko som riat paruka india le emene inrem na zia thing kum som chung aramu emene azam dirhian kum som paruk milek anenge Remna noya politics alu chilthu zela kumsang ko som kuatanga sang ni le panitheng tram ni chung luangmual village council azona thantin ania kumsang ko som kuwa atanga som kuwa pathum drama president aninge MNF party ani na poimo taktak thalai joint secretary te general headquarters general secretary advisor le national core committee member ni na te chelani kumsang ni le Sompriat Khan MNF ticketin second nampa assembly constituency atangin MLA tan thantin ania 8 Mizoram Legislative Assembly sang ni Sompriat somni pathum chung Khan deputy government chief whip ni na achel kumsang ni le somni pathum khana abial ma atangin thantin le ani Lalrintluanga Sailo hi Mizoramin awita kuseta ramle namtana in pegna le na alo thote ngai luin achuang takset ani thamong takin chol se hun har san balfiang meglai hian akal santa ka chungte ta thamuan na kandil pui ani an pani atan le ahim prima speaker kan soi del du chu kan member Satuan Ramin Pansan Date Chung Guayan Arsan Nalin Mamok Chakang Anne Tay China Sunga Chuan Sorkar Dinglai Tupo Ni Langin Sorkar Dinglai Piangin Antan Angkal Santa Ansung Dan Nupuit Panawan Tule Fatitana
กันตีเทยตีอินอันตอนกันอินห้องเรื่องนี้ตีก็สวยเดลดูบอกกันนี่อาเขียมอาติเล่ไหมอุรุนัลซาบัตลาวจันจินหันสวยมาสักกันดูจูมิโซป้าปัจจุบันรำจังกังกันที่อเมริกาเตะหุ่นตั้มตักมังรำมาโซนเตะจะอโลหนัวเฮโซรำตานะอดีตยังโตทิวชาติดัวกงจิสังสัง contribution นี่อาบิกตะกิน electronic media อาจจะเป็นส่วนการสูญสุดการมีมัสซาอันนี้political talk คุยว่าตักเตะอาบวชใส่บ้ากะอามาฮีมีริลอันยังอินเลขาบูชะตักราเตียงรำตีเตโซรำทาร์ตีเตตินฮินคุลมูตีเตเลสักพักจะเห็นนะตีเลขาบูเตอโลเซียกะโซโลว่าพวกอามาฮิเสียตัวที่หัดเทลไม่โอมังเอกันตีเฮรัมเฮนัมอัดเฮียนาวางินโซรัมขบารุนฮากินตีรัมปุมอาหงเล่นลายปกคานอับเฮเนอองเทลเวโลโมพิยากันสุดที่ตะกะเฮรัมตานเฮนัมตานะอังไอตัวนะอัดเฮนะมังตูกันสุนตาฮีคุยอมกันที่เลไหมเรื่องสบายrecord oma attendance te ramro rel na tai ma mt te en thei ania bumruk su khan 83% attendance pe in national average ai po tha in ramro rel na po alo present thale ti te tin debate po tum tam tak lo telin heram ai o thu ni ang tele india ram ta na zo na po somruk le pasari alo khelu ta miso tangwal ama chawa parliament a thu ni chungin private member resolution te po lo thelu ve ngata chu kum sang ni som le pakwa khana ni ya amai ro chu lisa telin telovin soijinga atel lo ni chu ti taka mali mai po miso nam ai ro adi na na po ba ma za mai lo miso tangwal chuan om kan nei hi aro mi tak zet ani hemi pialama hian lapua po thiam he mai mizo ten la chatak kan nei pakhat hi Ronald Sapa Tlau la poni ti hello kan om takin pu speaker irem tin chang khat lek kan siar tiang khovela lom na kan zonga ti khovela lom na kan zonga anol ma piang ka pan thina lim na thuru char so ka tum lain kanun kong kalobo ani hi ti la tak mi thil lung khon chin tu ka ama Ronald Sapa Tlau ko ani akal santa kan pi fanal te atul fa te pathian thamwan na ka dir sak ani pu speaker Lalrintluanga Sailo ka sir maya chuthi MNA legislature party ya kan deputy leader ania ram rong bol na nasataka kan phak ang to ka kan lo tho pui chin anung kan lo zui chin voinia au ve talawa ako ta khop mai ajan chin pol soi tu tam tak pu speaker kan nei tla kan soi no to kan thia tam ten na soi do na wangin ama chan china soi du tem kan nei chu Lalrintluanga Sailo hi mi principle nei tha adit da net takading achian te ta na po pelta chianin om ani kum sang kha zakua som sari le paruka MNM azom tiratanga ahun to kum som li le pakot chung hi pathian le kan ram tan ti a arong bo na huna ngit taka ngi ngai lo ding ani kim sim hian Lalrintluanga Sailo rin om sia ata dang ka khia ronga bol sungin ho tu thu ko em ho tu ten om tu ra anti na huna
kaltura anti na muna kala chutianga asalaya po pen angai po katoi thin tu how to tha kan ramin kan chana ni ahun le mon anga sir zela in adjust hiam kan leaderin at soita ang khan le khasir ko ma chuan qualification sam tak ani hawlo ma se porin tlonga Sailo kha mithiam ani ahun le mon sir zela pian pui bi nei kan ti anga he house angai po contribution sa tak tak nei house ti za oma ti hunom tu a om ve ta lo wa ga house po ken pe talo ti te po kan benga hian ri awmani pu speaker atong kamla tak pakhat kan savai kan hoi fo thin chu point of clarification ti kha ware ema aron din to chuan eng tak mon hiam kan tia iding lam mi te po hian aka te amodi ban lo hlaw de fo in ka pia chu tiang taka mi hu hang ni an yu wangin aro pui ka ti politics si athiam ka ti em na chu kan house ni dan yan in su na sa income na sa dia he house le house po na po an in be na sa an in ka na sa thina ni kan house ni dar hi i be la ma ka thut la hian purin chuanga political name tu pakhat dam pasabom ti kha house ni dar hian arum koina ama chu huat an hekin purin chuanga Sailo hian sang ni som ni pathum in thana sakna achan theka turata na man ru mangin September ni ria sang ni som ni le pathum than dam pasabom ti sak siamin abiala chon chalai an hasu supa chutiang taka hetiang ang political phila manatang khai po mangthiam purin chuanga Sailo kan nei hi aro pui ni voina hian abik takin kini party lamte legislature party tan chuan a hun ruak hi azau kan tiani anu pui fanau atule fatele abik takin akal santa tampabial mi pui ko har takte pathianin thamon mo ko se palam kun kan phet lo te kan lu ne hi ke ma ni ku ta om mani lo ti a chiang hleng ka ya a thian ro rel nan hoi om kan ni ti bona hian atharin kan rel ro om se thleng ka ya purolnal sa patlaw zo fa ta jinga chuan ni bi experience ni tak mai po her zau tak le knowledge thatak nei MP ani lai poa session hall le session hall ko ma ko za tu lo tak anin ka ria a voina helai buna sunan ngai tamai hi wan doi tha katia chana ro pui takanin ka hia hey kum som sari pakhat ania be sina sa tak malaka kan nei line le vision thatak nena heram kai froi atuplai in tiang din puna yana lo om tamai si a BJP legislature chon poi kan ti tak se chat kan sun tak takani ti hi bona yan house a soi du a kan free tangan reservoir MP a hian mitam zofa te kan omlova mitle te zingami he din puna om pha ania he din pun sang tak zofa te zinga mi big le mi tlem te zauna ni pha din huna thleng the hi ani hi mi tai ma mi tum ru le ati zong le ramtana ai pek zia heng zong wanga he din huna ding the ani ti kan khia a voina hian zoram tana at tho lo ze te zoram tana at na tho te ril ruwa hian langa literature a sulnu zoram tan thlai te tana anu chia te pa hiro pui kan tia chutiang chon le khapu thatak tak je kin zofa te thangle thar lo lo om tu te tan anu chia ni zoram chon voina hian leader pui tak kan chana nin kan khria a zoram politics le achhukwam mun ruak azau le in karinga ne nu pui fanau te ule nau te le chung te
với lại hắn cán tọt bụi tắc rất zeta cán phát thiên khang muốn là ông bụi nó trắng zel tụ lệ tụ sắc nó BJP legislature chuan cán làm anh ấy Who speaker sumi rual chuan hey cán phia tangin cán thọ bụi cán thiền pa cán ram rong bol bụi Lalrintluanga Sailo chuan he khovel atangin kan rin phap le kan ril ruwa palam kan thliat changa voina he house om to lo mai tura kan ngai mia lo kan rong bol pui Lalrintluanga chuan he khovel atang mi lo chu san hi poi kan titak setsida voina hian ril ru in hun kal to pha bang to ka heram rong kan bol ho lai te pathian le kan ram tan ti a nasataka ke alo pe to na te hi ro pui ka dia puna en Lalrintluanga Sailo nun hi en ton nuna hian en ton tu tam taka omin ka hiani anun hi ka soi thiam dana chuan a rong bol na a hlen ni ka ti ni kan ria tangin kum som paru ani in nau pangte tlirol ve dek do na chuta chuan ramtan ti in anun pum lanin he ram rong bol na hi lo thok ta a chutiang chuan a theina zong chu in he ram rong bol na chu chun jom zelin kum som ruk panga ani in he khovel atangin min chua sanani kum som paruk ani a heram rumbol na kamene movement at luto khania som ruk panga a he khovel min chua sanani chu tiang ani chuan a hun tam tak mun thuma then hun ni chu heram rumbol na a thoka chu mi bia lama chuan ko khana te ueme tele phatlanga te hian na satkin aloin mang to a amma hi heti han en chuan paro room tak a thin chaviu om tak le nil om lo tak ani ma se chutiang mi ani lova pathin nel tak mi riek thiam nga tak le mi har sa te tan pui ko nga po en ton tla takani in ka ria a voina hian helai huna a thut na bon ruak han ho ringat po hian lung atlegin he house member te chaw nilovin voina he session lo clear te chuanin tu te chuanin asit hi an en ni garinga session kan lo nei to na te ama kan lo kal to na zoram mi pui chon Lalrintluanga ing tik Sailo hing tik nge lo din adinanga enge asoi ang ti hi an lo chang thu thenani voina ra chuan chu om talova voina hian alung len thap katia zoram mi pui po hi an lung leng ve nge ang ti hi karen ta na ni voina hian ti the ki di chon eng ma kan nei to lova u le nau te an lu pui fanau te a chung te pathianin om pui zelin an halam kai hroitla turin du sakna kan hla na chu BJP Mizoram chu chuanin kan trong trai na le kan du sakna ni ekalome Speaker kalome amasain legality kan ti don nge ni constitutionality kan ti don nge ni country 71G ina ahuab le huab lo chin ikan fria kan soitong khan state kan ni ma central act Mizoram apply to khachu apply zu zel tur ne soi thek kan ni mi alo ni ka khachu amaro chu state kan ni nuwa central act kan special provision 371G ne na in kalnia kan fria ro chu kan do dal thia kan pom lo thia chuan 371G lo chua dan hi kumni kalta he bichung chang kan ngai to khan chipchia takin house hi ka soi to a mimal taka kan lo involve ve dan te po ka soi to khan ya tichuan he Conservation of Forest Act 1980 hi chu
state kan ni ma Mizoram lo man to kan soi sel thian lo man zui zel lo thei lo ni sa khani ta ni chu an ram amenta 2023 chu amendment a chu 371 z mang hian kan pom lo them ti lai hi India thei tak ani ta ni a principal act kan rama apply to sia amendment po kha apply mai don lo ni kan assembly hian lo do dal theina kan nei do nem ni ti lai kha la jit chian tlan na try ka ri a apoi mo don kho pa kan mi thiam ti po kan la ruela tu nuwa khatiang kil kha lom le zel the ni ba min chu pakhat na chuan ni ta sila this one he amendment act 2023 hi Lok Sabha kala Rajya Sabha kala study team ten dina anjaya this one in India President Khan okas nisom ni pania helai muna hian kando dal na kan pastani khati lai Khan ing wange kando dal kan ti chuan Adan amendment aber act chia kha aber amendment act chia kha kan uto alania so fianeng ma khalom man lova so wang chuan country 71G transfer of land hi a khoi thei do ne ai chu a lo mang I lau te mu kan ti tlang phot mai ta khani ten kai point war takin la hian kan members om tak tak ten soi ang khan than ngai ta tu soi tu kan ya kha le chen chai alo ni la ya kan em pi pa ni nei ten em ma min fil lo te kha kan dem khani a ti chuan khati lai kha chuan a chat lo na em tu kan khria kai soi tu po ni lo khamini khan a chat lo kan law ni ei chu fu lo wang kan transfer of land hemi chung sang athu nei na kan nei hi min chu sak thei don tlat hetianga boruang mel zabial chu adu dua national strategic importance an puangan ron ti mai don in chuan ka fu lo wang kan dia chuan na sa takin kan do dal tlang ani ka kha kan soi kha dik thati lai kha ngai dan pakhat kan nei theu ani opposition lam le ruling lamin when apoyan ngai dan pum khat neya kan pass le dial thai ka be se ya ti chuan khati lai bo ro su kha kha lo ni ta chu menu a chuan notification a lo chok ta ni sang ni le som ni le pothum November ni som ni pakua notification a lo chok ta kan fetchiang le zwalta ni he amendment hi enge ani ala omem lo vem ti kha alo chiang le zwalta ta chuan chuminu loka sang ni le som ni pathum December ni khata khan rules anu siam ta bokani amendment rules lo chiang le zwalta chumini la chuan a guideline anu chuan ta bokani helai kan lo do dal la ya kan mu lo lo kha notification le rules le guideline anu alo chwa ta chu khati la kai sarkar ta kan nu takin an lo zir ni in ala khati alo chwa ta nu a chuan post chi alo ni lo himale in kan sarkar ma sa khan ngai dan lo siamin kha lungrual taka resolution kan thel kan pass a kha ministry attend talo ani chu ain dem zong ka Sailo tilom jian fiat jian nuwa ei chu opposition ni lo ve tin anum zui talo ani a chan chu eta resolution kan pass a kha oras ni riata point of clarification try te kha in tem na pang khan ni lo nangin rules te notification wakha ten bar ni khat sang ni som ni pathumatia khati lai kha chuan
Sulkar ka amumal to lo wa in than bo lo fek to khania Mai lang sunia sulkar ka sani tak tak na mang sa to lo fa kalai te kha enge ni kan han lam ri sia khuar sulkar ka ta khap kut khuar vek to khani se kan ti deu Emi resolution kan pass nu khan department chuan September ni som pania minister nena file and put up ani so da chuan sarkar kha pangai alania adu chuan abozui theni bozui turpo ni he house resolution kan pass bozui ngai turani amaro chu file kha kol to veng fenga ti chuan engma ti omlo khan tun sarkar thar om nu khan lo chuak chawani January ni khat January ni thum sang ni la som ni le palia alo chuak ta chuwang chuanin voina yan in dem zong kan soi don ni chuan khatia lung rewal ma engani ram rong kai in titlang ma helai resolution kan pass bozoi du lo tu khatu tengeni ti zonga kan soi chuanin angai thak anuam lo ve thei thokania chuwang chuanin sarkar ma sa poina alo ngai poi molo zui tla ka angai lo kha ani chu kan han sir chiang ve ta ke ni poin heng notification te amendment rules te guidelines te hi mun taka khan han clear hian pom the ni himole kan ti ni voina hian thar thut katilo thar thut ti kan ka tang soklo thar thut po kan tilo thaber in on tile ta ti te po kha ma thaber ka ti reng lo ama ro chu apom thei mai lo mani le hi kan that pui so kinalange kan ti de chau ani kan du thua sam bi lo chu tia kan ti na chan chu enge kan ti chuan pakhan na chuan government judgment hi kan thema supreme court khau mani forest di reng chu dictionary meaning define to ti khani troi maya khamin waya ka chon kan che thei lo ani dik che chuanin clearance la ki har lu tu kani irrespective of the ownership at le ngala revenue rampo ni selangin sarkar rampo ni selami mal rampo ni selangin forest rampo ni se eng rampo social forestry po ni selangin anything green and top many anay to sen po ni selangin dictionary na forest define ani patson forest romani dikha government case hianin supreme court judgment khania chu he amendment act hianin aron poldal view ani aron poldal tak view awangin tunin supreme court an kingme vele nge chuwang chuan amma kan din mun ai ka chuan he amendment hian kan din mun aron siam thasot nin kan fria ten amma kan thunin ai sangkha he amendment hian state le union territory te hi thunin na sang zok minon peta forest clearance spec chung changa ti theibar nei manglo kha tuna chuan thuitak state sarkar hian thunei na kan lo nei veta ama regional office silonga kan han thlen thlai lai kan forest department ten thei to pan choma se silonga ri takan ta nga chuta delhi ministry atopa min han phal sar lo tlang pui nge ya thunei na kan nei chaw ma he amendment act hianin thunei na sang zok state sarkar min pe ani ten chuba ka chuan notification ka soita number som panile som ni pasarina kanen chuan FRA kan ti mai scheduled castes and scheduled tribes ngani forest dwellers rights act kan ti forest rights act kan ti FRA ti ya atoizong kan lamakha don ma kan rama kan lo adopt veto sarkar ma sai na true lo he hi ti ya an lo pai tha don kan sarkaring kan adopt that le hi hey forest sunga lo heto te hum hauna dan ania a true kan ti ke ni chuan tu na hian kan mang le
FRA hi anung le ni chu he Conservation of Forest Amendment Act hian he FRA hi aron poisa aron za ani notification number 12 wale 27 na po hian asoi langat ani chu chuan ya wangin nakina po he dan mga minti do na kan him na tursu he kan FRA hi ani zoka forest a dun ma pile po tangalo omto khang ang zong kan hum theina tura kha he dan hian minon nem he sakbok ani ten deni point kan lo mang tangkai tran der to hey khat yang kha ania wangin kan laban ve chia silo wang hian kainin thunei na kan na nei lo tu na tang ro chuan e kan pa si chuanin olsam zok in thil kan ti thei do do na chumi ma chuan kan BRO ho ten mang anga kan NHIDCL ten mang anga kan Mizoram PWD te an mang anga heng project kan nei reng kong lai kherlo a po hianin forest clearance la tur hian re tak kan saya chuanin sarkar hi na tho chak tir thei lova thui tak min ti hotla ya kan ramin atur ani chuwang chuan mani de khanin prime minister le home minister le defense minister nena kan rama kong poi mo zwala hi national strategic importance min designate turin min puan sak turin he dan noi hen kasuk dir ngodeni chu min ron phal sak tangeng ya tun hen kong pasari min ron phal saka chung singa chuan hey Bangladesh nena kanin sum don ton namun puitur silsuri mun khumi pan na tur kong po khu exemption min ron pefel der doni finance minister tragin lekha kan donga ka lekha po min ron changa finance ka di defense minister in chung te po chu forest clearance deal ngai to lo exemption min ron peder ni hedan no hianin chu kan la du tok lo wa tu na hianin tu na har san na kan to kong pui engem musa hi kami designated atana national importance min puan sa le tura deal le kan tum me kan itu na hianin chu ania he amendment act kan mang me ka kan mang to man le zel hi kan mamo sarkarin sumi china chuan ala tangkai fiu ria amaro chu ahun kal zel atel ho thalo ni chuanin kan thui kan sut le the ni kan resolution hi tilo le theitu le against zonga tile theitu chu ke mani thau khan nia ton din munai chuan po speaker hanmang ve phot ila kan mamo ngoi boxia man ngal kan dua kan mangal me titi po ani to boxia so ban so sarkar ma sa po khan mun takina ngai to kalpui zel chi ni lo khan alo rian ni hian alanga kan lung rol tla ngai thei tai langin kan vai hianin lung rol takin hei passport mai la kan official resolution hi chuan kanin fin chwa zelanga tralo lai te lo omani le nakina beng tharing kan langai to zelang sumale kalome